Inggih suksema pisan untuk galah sani ketiwa ring titiang. Asadaring titiang lantur matur matra lugarang titiang aturang pangastongkara Om Swastiastu. Penglingsir geria Dlodurung desa yang gede sani dahat wang yang titiang. Titiang miragi parikrama utawi kegiatan ayah-ayah penyuluh basa Bali sejebag Kecamatan Penebal niki aturang ayah-ayah irkiring geria Dlodurung ngaturan ayah-ayah konservasi lontaring geria Dlodurung becik pisan niki ngelantur ngermagiang digitalisasi niki pinaka usaha sani luwih pisan ari tatkala jagi melihara utawi melestarikan duwe sani dahat pingit pisan iki lontar sani makeh iri-kiring geria Dlodurung ening nenten iwang sautara wenten keroblah cakep lontar niki becik pisan parikrama niki dumugi keungkur pewaris iriki presida napi wasa niki melestarikan duwe iriki tur persida ngelimakang wacan napi daging-daging lontar sane wenten iri-kiring geria Dlodurung nika kaping ajeng. Kaping kalih dumugi lontar niki nenten wantah derwen geria Dlodurung kemanten mangda persida talar kelimakang daging-dagingnya nih majang ring kramo sami utawi masyarakat utawi kramo Indu sane wenten ring Bali puniki santukan dagingnya janten sampun sani membuat pisan patut iraga sareng sami saundinga sapunika talar majang ring Sang Guru Wisesa minab titiang nunas dumugi Sang Guru Wisesa talar persida ngewantu dumugi parikrama sapuniki boeja kelaksanaan ring napi wasana ring geria Dlodurung kemanten mugi-mugi dija manten wenten lontar persida kepelihara sami mangda lontar-lontar sane wenten ring Bali niki sane pingit niki persida kebecikang iraga sareng sami persida wastu uning daging-daging lontar punika. Titiang matur suksema banget ring para penyuluh basa Bali sane wenten ring sejebag Bali niki utawa nyane sane wenten ring sejebag Kecamatan Penebal sampun persida ngaturang ayah becik pisan niki kirang langkung sampun awarsa niki sampun napi wasana ngamargiang parikrama sapuniki ngawit saking September warsa napi dana sasi September warsa duang tali siongola sane sampun lintang antos ke mangkin sapunika minab atur titiang dumugi wenten pikenoh nyane sinap titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om suksema.